Mr Brian Foster yn beirniadu yr adran C. A Rob, ni'n edrych fan hyn nawr ar y Caseg Fagu ore o'r adran C. Ie, tlws Paddock Dawn. Tlws bach enwog iawn sydd yn cael ei rhoi i'r Caseg Fagu gorau, wrth gwrs, i atgofio. Ni'n gweld David Oliver yn ffrind ar Gaseg ifanc Fagu ddi, Bertna, Roswen Rosette. Ac yr enillydd arall, gobeithio taro David yw synod ringlets last, synod ringlets Diamond i Jack Bowerman. Di bod Brian Foster yn dod yn weddol agos at benderfynu ydy mae e. O, pwy sy'n mynd i fyna hi, Rob? Fi'n gobeithio. Mae'n cyfaill hi. David Oliver eitha hi. Dylen ni fod yn fuduedd, ond fi'n credu bod hawl dyn ni ochri fan hyn. Dim ond yn barn ni, Wed, Heledd. Dim ond yn barn ni, ynddo fe. A synod ringlets Diamond. A Jack Bowerman. Wedi mynd i'r rhan ucha y llinell. Ie, synod ringlets Diamond a Jack Bowerman. Jack yn arbennig o dda gyda'r dorf hyn. Mae e, odi, mae'n ddyn sy'n licio bach o siow, mae rhaid gweud. Mae e. A diddorol, ni'n gweld tu flaen i riban glas yn dangos, fel o'n ni'n trafod yn gynharach, mae'r beirniad hyn wedi dewis ar ail i synod ringlets Diamond a dim diffydriad. Wedwn ni ddim mwy. Ond dyna beth sy'n gallu digwydd. Dyna beth sydd yn gallu digwydd yn ei farn ni. Ond all David dal i ben yn uchel ar gael gwobr gynta a charden goch yn y prif gylch. Mae fe wedi wneud yn dda. Ringlets Diamond tu flaen i ni, wrth y march synod Robin Dundee ag allan o synod ringlets last. Wedi cael ei magu gyda Doreen a Cerdyn Jones, brydfa synod wrth gwrs, a'i merch Amanda. Fi'n siŵr bydden nhw yn cael golwg ar y dosbarthu ar Pencampwiaeth hyn, a fi'n siŵr bydden nhw am bles iawn. Fi'n gwybod mae yna tipyn bach o wad hen ar ochr mam y Gaseg Fagu hyn. Llinach sy'n mynd nôl yn bell. Odi. Ar gwobr fyd, tlws Paddock Dawn. Nawr te, ydyn nhw'n perthyn i Jack? Gwraig, Jack, a un o'r ddoi grwt sy'n gyda fe. Hyfryd bod y teulu cyfan yn cael y profiad. Os ambell i chwiban yn dod o'r eisteddle, a wy'n gwybod bydde Jack Bowerman wrth i fodd gyda hwn yn rhedeg o'i blaen nhw, a dyna i fab fache a'i wraig. Llongyfarchiadau mawr iawn i Jack Bowerman a synod ringlets Diamond, Caseg Fagu ore yr adran ec. Wel, y man cadw cwmni fi, mae Jack Bowerman wedi ennill y sioe frenhinol 2024. You've had a bit of a break from the show ring and now you're back and you've made it a winning one. Back with a winning one now, and I couldn't be more happy. This made, we bought it a foal from the Synod Stud. We were champion here with her mother in 2010. And we haven't shown this mare since a May. And this is the first time back out. She was champion. The first show we took her to, and we brought it straight to the Royal Welsh then, and straight on top. Now, you've had much success at the Royal Welsh over the last few years, well, probably decades, to be honest now, Jack. We're both of you and I getting a bit older. What is so special about the Royal Welsh? It's just the best show. Nothing comes close to it. Like the atmosphere with the people, the ponies that are forward are just phenomenal. So you're competing at the top end, and to win here is it's a dream, isn't it? It's everyone's dream. And you've made yours come true. You have indeed. Well, enjoy every second of it. Llongyfarchiadau mawr, and good luck for the rest of the day. Thank you very much. Thank you. Cheers, Jack.